disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no? Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamot ti imbagakan kuha na ididamok ang makita. Ay, talaga ang napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngam di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno adda pag-aadal na. Imbagkan ko na, tadda urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti basapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawed. Ay nananang saan aday ta ti rason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mo't nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka la nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan-ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kas lakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika ngay, kas kala napuuran akarag. Huh? Ay, umadayo ka man kit di ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ita siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Inkay jagarahay, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ng bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan ko, na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta, pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan kumot nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko itati ipang pangarunak. Jobert, kaya ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di nga imbagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain innagak na, mama? Amang ano innagaklaang mo, tagayam, iho. Basta jak ka da siya, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan da siya babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkel na iti kumpanya tayo. Kasday kadilatan?
Gapo tadakkel ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, day takat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda tao dito'y amarigligatan. Idin to ta adamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di high school ka? Ejay probinsya, miss, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo? Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana ba, ti panagkita da kadagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir? Ni senyora? Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakat parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano at agibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpat matkit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kuana. Ha? Husto ka day? Sana kamay karikan kuana manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na no mainlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak dayto ya panagayat. Awan lat amo ka na sayat masakbayan dayto nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat itibak nang. Mapana kiti balay ti amiga kiti sa balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. Numaganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, mga no dua wano talungal daw. Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Ay, apay nga da kastoy ti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkapi iti agmalam. Diyan nga takapit ti makagapo, no apay nga agkaba-kaba. Anyapay nga ay, kastamat ti kunada, numanagkapi ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas la agda pagdandana kakadyak mo tamo. Adakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garud maawatan ti riknak.
Apay ngay akastoy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tarik nam. Na, agdanda ng aklangarudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Ikakadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturog pa yan. Awan pa'y matngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, gayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan akpayan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmangpay? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpad na. Asino nga tati mangisagana iti kanan na. Ay, amangan no nanganan ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpad. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa'y nga ro di Salas. Urayag asumangpad ni sir. Apay ka di nga alo si Isen ka. Kutay ka la ako te. Ay, jakban amo. Jakbat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapain ton bigat. Inak man la ijay papag ijay salas. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pa'y. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Barang makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Nay, agriring matitelepono iti asidag ka. Asino nga tati mo awag? Batak man langay. Hello? Asino ka diti umawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di amay pabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? Adda umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Adda ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang adda sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Adda ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, dayta ti saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alanga rod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, adda kamit dito yung kusina. Agkalkalong ka kade? Anya ti pa nagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday ta ti panggap mo, iso nga imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mat iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog? Imay ko man naturogan ani Giselle. Ha? Urayan na. Tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mat kisaludsud ko. Apay arabiin kat awan pa'y. Nakat maturugay. Rabiin? Ay, oray siya ka. Ituloy ko ti maturog. Ada nagsartang alugan di tarwar. Inakitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin nakman, naging kayo silad ko. Pangasin. Uwan, sir. Sige. Kumpat ka kanyak, tamapantay ti silad mo.
Ay, kaya mo na ka. Itay ka pa yan, nagbururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni di silid ko. Okay, sir. Mapantang arudan ni ti silid mo. Apa niya inrigap mo ti ruangan, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas anang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka, no? Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamot ti imbagakan ko na ididamok ang makita. Ay, talaga ang napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngam di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno ada pag-aadal na. Imbagkan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti basapsapol, nukas di nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawed. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mo't nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka lang nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan-ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika ngay, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit di ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanyak. Ita siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Inkay jagarahay, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ng bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan kwa na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta. Pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan ko mo't nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko itati ipang pangarunak. Jobert,
Kaya ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di ngayon bagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain innagak na, mama? Amang ano innagaklaang matagayam, iho. Basta ka da siya, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan da siya babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkel na iti kumpanya tayo. Kasday kadilatan. Gapo ta dakkal ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, eho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumbrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang? Ay, day takat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idinto ta addamat ijay nga adnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di high school ka? Ay, ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti duatawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyangay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo? Manalon da, sir. Iso nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana ba, ti panagkita da kadagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakat parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta, manipon nakita ka nagsarita kayo kan ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang ida. Ang nasingpat-mutkit din ni Sir. Ay, amang, madlaw ko nga in love ka kun kwa na. Ha, husto akad eh. Sana kamay karikan kwa na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na, no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat iti baknang. Mapanak iti balay ti amiga kiti sa Balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. Numaganasak ti agpasyari iti balay ti amiga ka, ang mga no dua wano talungal daw.
Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Ay, apay nga dakas to iti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyan nga takap iti makagapo, no apay nga agkaba-kabaak. Anyapay nga ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas lang da pagdandana kakadyak mo tamo. Dakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandanang aklangarudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Di ka kadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturog pa yan. Awan pa'y matngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, gayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan, manang. Saan mo't nga ubeng? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmang pa'y? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na? Ay, amangan no na nga nun ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Gisalas. Urayag asumangpet ni sir. Apay ka di nga alo si Isen ka. Kutay ka la ako te. Ay, jakban amo. Jakbat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapay inton bigat. Inak man la ijay papag ijay salasan. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka mat asigod na kasta? Ay, inak la uminuman iti gatas. Barang makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? Batak man langay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di amay pabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? Adda umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Adda ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang adda sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, dayta ti saan ko nga mo, madam. Saanak mat anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Mga numasingam, tipan naturog na. Ala nga rod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, adda kamat dito yung kusina. Agkalkalong ka kade? Ay, anya ti panagkitkitam kanyak. Agkakalong. Ang mga nuday tatipanggap mo, iso nga imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mat iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog? Imay ko man naturogan ani Giselle. Ha? Urayan na. Tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mat kisaludsud ko.
Apay arabiin kat awan pay. Nakat maturugay. Rabiin? Ay, oray siya ka. Ituloy ko ti maturog. Ada nagsardang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin nakman, naging kayo silid ko. Pag-asim. Uwan, sir. Sige. Kumpat ka kanyak na mapantay ti silid mo. Ay, kaya mo na ka. Itay ka pa yan, nagbururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni ti silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan ni ti silid mo. Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas ang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jay silid ko. Okay, sir. Itulad ka na iti silid mo. Ha? Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Pakawanin na ka. Ayatin ka unay, Gisela. Sir, di nakigaman. Pakawanin na ka. Ngayon talagang ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay nga yung dadanasnak. Pakawanin na ka. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang batak tinaramit ko ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Makawanan na ko na. Kasanunog mo nga tinaramin mo. Dinadaal mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito'y. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko doon tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam, ha? Kaguran na ti marigrig at akas kanyak. Apay akas tati lang am. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot tanak naturog. Limlim tagmat dagita matam. Nagsangga sa takman. Nadadaan ang tibiyag ko. Ay, isusiguro hindi nakpalubusan ni tatang. Tagastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka di ti kunam, napasamag kan ka. Saan ko may balikas ti napasamag kanyak, manang? Basta, dakas ti napasamag kanyak. No anya man dayta nga ibagbagam, napasamag kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman akmanang. Saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito'y. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito'y naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid aso manangit. Ha? Apay ngay aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di ti panagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan?
Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet asumanangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat naasawan, adda kulkulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yung ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalin. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, ingkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang ko man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabalan nga ibagakan ka, manang? Barang kabaalak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Adda nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amangmangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa atao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti samsamting ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa. Napay nga ta. Kasla isakit na mat di ada samsamting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle, manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay si Led. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ika mangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silidyo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta, manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige, manang. Inka mangisagana iti kanan na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan kanumit amabisin. Alakit din. Ipanta di silidyo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan pa di anapasamak kanyak agapuan na. Diyak impagarup at takas kagayam. Agparinto mga kitisangom. Pangasim tapakawanan nak. Saan ka nga agparinto mga itisangok? Saan mo amay katisugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat amakita ti takas at tao. Rumwarakon. Tapno mangan ka. Kat ulit at ti dumawat, iti pamakawan mo. Anya itada ito yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kiniser iti silidyo. Anya ka diti inaramidyo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsim. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Tain nyo nagyupay ti kanan na? Kaslakas na na. Di ka mo't lang makaawat. Na, apay kumasana ka makaawat? Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod, no si kanto mat ti agsakit,
Pambarak kumamag ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kaya't amakita no siyak ti agsakay. Babaan iti nakitak nga inaramid ni Sir, edi imunag kami dito'y silay. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no, manang. Ha? Indadanas nak, edi simang pat iti Rabia na bartay. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itatiaram idak, manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni Madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod, manang. Kan maysa, saan ko paya kayat ti mag-iasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan akunay para kun ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tata. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, apa adi ka mangmangan? Diyak man ammo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyak langan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot akto, intun bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na. Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak na ito'y, iho. Ah? Ipagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo't? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, pudno day ta mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabtan ni Manong Kiko, mama? Kalpasan ti duwa nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka no sabtan ni mama di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni Madam. Kalpasan ka no ti duwa nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Ang mga unangam si ka di terminal. Matungpar, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ijay, itilas unti duwa nga oras. Ang mga no sabali mo ti papa naman. Ay, sigurado day ta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amutiag maniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamot tanti kastoy. Agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon mo't abulbulong amaala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di adumayamudum ka dita. Anya ay ti parikot mo. Di pa'y laagawid da di Giselle. Ay, no kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asadot di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam.
tanangam ti panagunggunay mo. No di mo kaya't apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga saan na maulit? Ha? Kas kalakalalay-ingan? Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak! Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruwar ti mansyon. Nasaysaya at pa'y. Mabuisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jay man Ricardo ti isaganam, ta isaganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo taggereta kon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tiyendaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, madam. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Anya ti kayat asawan day tawi? Inapot na tingiwat na anapan ni Jelababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsaruhan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kunkwana, sir. Ay, apay nga inaramid mo kunkwana ti kasyay. Amo ka din ni Mama Daytoy. Ay, Makitang ka diti bunga ti inaramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang. ay, saus! Anya nga taramitek. Sigurado pagsublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na Daytoy. Dayta lang ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot nga yung paay mo kanyak. Sigurado akabilan nak ni tatang. Basol mo Daytoy. Pakawan nak Gisela. Kaasikan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso ang mariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y tibagbagim. Ay, wan garud lakay. Nadagsan ti Riknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya daytan. Ay, saanan ang masapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Adon, dagiti babaket. Ngam saan akas na ti mariknada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. May katumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay? Ay, intun kwa na. Ad-adda maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigat. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat, anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan nak kadimanan. Ay, kapilitan anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumangpot. Syakmut na amin nun. Anyati ko naman ako. Saan ka maawatan? Ay, awan na nang. Ni Giselle ti ko na. Di pa'y lakot sumangpot tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatin ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan kat si murot itinangasawa kan kwa na. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oo, anya nanakam. Aping nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko adumakdakal ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle? Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae.
Ni ka di Kiko ti ama dayta, ha? Ha? Saan, madam? Awan relasyon mi ka ni Kiko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Mama! Umay ka man ito silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di dayta, iho. Umay ka kit din, mama. Adadamdamagod ka di Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan, makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanakon. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho. Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, mama. Ubingak pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siyak, iho. Ubingak pa'y unay, idi, mama. Manulat tawon ko. Sige man nga, Rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, mama. Kunak man no nakita mo, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga, Rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga, Rod, ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinangsikog ka ni Giselle, Kiko? Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Ti kunak kat limok maglaeng. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbagam, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan. Idi pa'y napanak ijibalay ti amiga ka napasamak na ita pa nagsangsangit na? Wan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di tim may alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonia, nas ka nasong batam amin adamagagkan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle, saan ka di? Ha? Ay, jak mo madam. Damagan niyo akan ni Giselle. Kaya't mo ka di timawa na di ti trabaho. Ay, saan madam? Jak mo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kanikiko ti kadwa da Giselle kan Chubert di ti mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akat limok maglaang, madam. Imbag ta nakita kang agsagsagad dito'y garahe, something. Anya, something, manong. Saan mo nadamagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Payakayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, ditakan. Sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inaag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinangsikog? Ay? Dayta ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha!
Imposible akayat na ka ni Giselle. Ah? Oh, ni madamot. Sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor? Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, saan ako unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak na tinang idadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtutnak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Aganakak pa'y kumasak ba'y nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod am-amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan. Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. Naggao kayo na ta mga anak kon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy? Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapu ako ni Jay restaurant. Alan, igawan da kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay amangan. Ay, agpaiso ka dito imbagam. Sige, igawan da ka. Kunakman no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pa'y nakagao? Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisasawan day tao. Ay. Inbagak namin nga agauda, ngam didak matpatsan, madam. Kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanas na ka. Nabartag iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan ti sumarunong addang mo? Diyay ko na kon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti bagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo mutan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa adisgrasyada. Chobay, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din na ita papeles, mama? May papan iti negosyo da ito'y. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Isuamapan ka ita. Importante nga min da iti papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti da ito Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle.
Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle. Paumayom dito'y. Ay, adalang ditangag daldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano dito'y! Madam, apaya pinaayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkembo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apaya pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti ado arason. Basta pumanaw kan dito mansyon ko. Mabit lang. Ikan kayo ti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awan ti ado arason. Basta pumanaw ka dito mansyon ko. Mabit lang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidotam day ta impurwak ko. Sobra-sobramot nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa'y dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo? Agawin akto. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan amabalin? Agawid kan? Ha? Amangan no may ramraman akno anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka din, ading ko. Diyak kumapay kaya ti agawid. Ta sigurado akabilindak iti kastoya kasasaad ko, manang. Ay, una yan. Sapay awan mat nga rod ni sir. Di naam mo da ito, nga inaramid ti nana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti ipapanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Alaa, agan-anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti karanggandyang a babae, iti terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di, madam. Tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo iti terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal, madam. Ayan na nga ruden nga ni samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Ha, awan bibiyang kon iti daijay a babae. Sige, madam. Aguray aklat na nga ruden dito yung garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mat ti pangipanam ka ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakis na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan, manang. Ay, aguray taagpakadakan ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle kan ka, Kiko? Naa, pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod, manang. Mapankagpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko kan ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang.
Apay nga apotam day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan kaso niya. Ay, nanay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. O sige, nga mabiit kayo lang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin! Makiawit ka kadiki ni Samsamting? Taapay makilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay kan ka. Amangan no sa bali ti pangipanam kan ni Giselle. Sapay awisak kumangain kami agpasar. Tapay nga umay ka? Makadadaal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagdua-duan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagdua-duan nak? Oh, rupam langan. Patitigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni madam ditoy. Intayo nga ruten. Sayang ti diskarte kuma. Kat, kasanun ngay, ading ko. Ay, agsisi na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko ma, taag kita tamanan. Sapay ko manang. Diyak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan to mangawir iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka day nga inurnong mo amin ti sweldong? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tamapanak ije kusina, nanang. Ala, tayo nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang? Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Ay, Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. At dakan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka. Mangibabain ka kapsat. Nagaw-awid ka pa'y malangarod. No pa ka ibabainan matinyag mo. Ipungot ka malangan. Anay ko, manang. Pasi ka kunkwana. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon. Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masabol amaamon na amasikog ti garang ganjang. Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog. Anya? Masikog? Ay, paimanta para manak. Ay. Intayon, tatang. Sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak. No saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang arod itin nga awan ti mapanigya Manila. Ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Un tatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tatis churam. Ay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanan
isuan na pasamak kan katikasta, gaputa sukir ka! Hunaytaan, mga noan niya ti mapasamak iti anak ta, kanya ti agbalin nga apo ko ta. Ay, buwisit kidney! Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa ay! Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito balay. Dayta ti pudno, sir. Ay, amangan no kabkabilan daytan, tadayta ti imbagana. Sino ti mangkabil? Naunget kano ti amana, sir. Di da kano kayat apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimat ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Ay, jakmat amaw, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmat na nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na. Idulin mo pa man to'y kwarta apagadal ko, nanang. Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Dayta ti sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko Apolos sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel dayto a kantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog ta nga agudong. Mangibati ka iti gatang tayo iti dakkel at TV. Adamot TV tayo, anak ko. Apay agumatang kapailaan iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan? Nagaduk nga muyo. Sino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka diti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaam ko ma. Kung kunaktumot asaan ang matinoday di babae. Ita, mamati kayon iti imbaga. Tidang nga babae. Ita, awan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo mo't day jay. Naure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno takinunam. Ita, tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayanda, Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Sino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak manjay ko na ni Madam. Nagpatulungan na amangyag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amo kaun, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nakatakaguran ni Giselle. Kanayaw nakakasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Kat, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumot, sir. Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. Agyaman ang itimbaga manang. Ikagumak nga rod asapulan ni Giselle. Darasam, irubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Doña Cedes ti sumaruno asiko gam, sir? Kiko! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan,
Te serye tayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Darasan tayo rubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes ti sumaruno asikugam, sir? Mang Kiko? Ay, anya ti imbagakon? Ay, sorry sir. Awan kami ni Giselle. Ita, ti katulong ni Doña Cedes ti sapulam. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong da. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle dito'y, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kanwana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Diag ko daytoy. Uray di na kayat. Kan may sa adan ni mama iji Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At da ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, simot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inakpay kita ti Masapol Legia Factory. Sakbay abirukot ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay ngam, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat atimandar na? Timurad kamutan, sir. Karbangak daytoy manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sabali. Ay, may mayat matlaang. No si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amureng ko ijay silid. Diyak masangot ang laba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wan manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Api ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di ngayon bagak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang dayta? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan maramidak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga isukat nagtakaw. Ngampod no ti ibang bagak, manang. Apay ka di anakarupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo tamasikog ka no ti anak ko ngawan asawa na. Ay, day tantumot namin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamit. Jak batam mo nga damadi ang mapasamak kan kwa na. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumutlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tanti na urnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, inudi kasta ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Ha? Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Nasyak ti makalaban mo. Ni, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka Ta saan asika ti nakapasamakan tinapasamak kanya? Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. Guston, sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta disgrasyada ti pagtalnaan nyo nanang, mangibabaing! Apay akaguradak datatangken manang nanang. Ano samon anak ko, talaga akasta. Takastakot nga ron tinapasamakan ka.
Jak nagayatan tinapasamak kanyak, nana. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaang. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta? Ti anak ti amok, nanang. Nabartak idi. Iso na aramid na tikas jay. Mamartak ka di day jay alalaki. Saan mat, nanang? Ngam idi saanan na nabartak. Namin ado adi maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko, nanang? Mata pobre ti nana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nana. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawawid ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke ka, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiagina na. Nasakit unay na iti cancer ko. Di ka agsaw iti kasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi turtur da kay tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Dayta pa'y negosyo ti asikaso ang iho. Kukam dayta, iso asaan mo abaybayan. Ala, kastan iho, bye. Oh, sarong karakto lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam, sir? Uwan ka naman, ha. Nakaaron santi marikrik na takayat napayan ti agina na. Ay, simot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na. Ngam di na yung kan. Iso ti may sana panan na iti Amerika. Ay, napan mo't idi iti gayom na a doktor. Ang napanday di a doktor na iti Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturturad iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangam kunana mo't ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day di a kwarta manang sana pag negosyo. Ang mga nusan pa ngagbaligi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay? Indulin min kanina nang ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang? Ijay bangko maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ijay bangko, safety kwarta manang. Ngam no mairwar, di mo na niya pa'y ti pakay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga agtrab-trabaho, apay adi ka nakaurnong iti pagnegosyo. Ikondisyon mo tilugan, Kiko. Adaw ti papanantay itong bigat. Ha? Papananta ka di, sir? Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jak kayat nga awagam iti something ni Giselle. Isunto ti amom numasawak. Asawam ni Giselle, sir? Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas, kaya nagsingkwet. Ay, sabagay. No kinapintas. Awan makunak. Tanapintas mat talaga. Numat kinasingpet, nasingpet talaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe tayong ton bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Adda dim saag anak gwapo a lalaki.
Ni, nagdamag samat ta intududa dito eh. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Umay samat dito eh. Ay, agpapintasak tap no mapansin na. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Darasag, sakbay ang makadanon dito eh. Nay. Apay ang matartaragta ka na pandita sango tidak ka na sarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang hilik. Agpapintasak. Apo! Apo! Asino nga taday ta? Kumayak man ako! Mabitlaang tay nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day jay, sir? Ay no, nagtarkit din na lalaki. Dito'y ka diti balay da, Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo kan ko, anak. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Ta dito'y tayo unag nga agsasarita. Agyaman, nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle! Umay ka man anak ko! Adda sa nga ilim! Tatang! Adda di nang sikog kini Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangra nyo, tatang. Ay na, nagdaer a lalaki. Kan adda nagpintas a kotse na. Apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaer, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataer a boyfriend na. Ay, una yun, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na! Saan ka nga gar-aramid na kay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso day ta ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta? Puno ka din day ta? Mabalin apod ngaw. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Saan langan nga agkam-kam maliday jay alalaki? Tamangan no saanan ang makasuble ijay Manila. Ay, day talapudot ti ulom ti agado. Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutem. Pagkasarum kit di ida, nulakit na pudno day jay alalaki kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jobert. Ti anak ti amo ni Giselle ijay Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti inaramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagaram, tapay nga imay ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka de nga agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang agkasar kami? No kasta, ay ayatam daytoy alalaki. Wen, tatang. Sikamat lalaki. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't kung agkasar kami. Kaya't pagtutulagan tayo itan, no kaano ti panagkalay sa amin. Sige. Agyaman unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem, adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalag to pa ni Giselle, no kaya't na nga ituloy ti agadal. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.